in zavai in chi bai le vek ule voina kan zir tur chu exodus bung som ni le pakhat thu hi ania christian de khovela hianin hemi zirtir na hi pani in akala pakhat chu nau ti tlak hi apoi lovani ti in le lama ero chuan nau ti tlak hi apoi ani pathian in a phal lawani ti zirtir na omani he zirtir na pani in ang lo tak mai hi bible in engting nge min lo ko mu bible in nau ti tlak hi phal rengem nge nau sen la piang lo nau la piang lo po hi bible hianin alo ngai hlu ti hi tun tuma kan zir tur chuani exodus bung som ni le pakhat chang som ni pahnia tanga ni nga heti hian kan mu mi anin suala mai chanau pa yan khoi chuan ama chu hliam lo ma se anau pai chu atlak chuan mai che pasal phut zat rorel tu in rem ti puin zoi tir turani mai chia chuan hliam a tor chuan nun aya nun mit aya mit ha aya ha kut aya kut ke aya ke mai kan aya mai kan hliam aya hliam vuak aya vuak tir turani vuak tor tir turani ti in kan mu ani nau ti tlak le nau sen la piang lo chung chang hi bible a hianin mun khata chau mu ania chu hemi exodus bung sop ni pakhat thu hiania heta kan mu a hianin nau la piang lo thina nu in a miscarriage anei na chu poisa choi tirin emo in choi tirin in soirem thai anga mu ania ni masala anu chu mai chia chuan na atur ero chuan mit aya mit ha aya ha mo hliam aya hliam lex talionis tin law of retribution mo kha man ve thai ani tin ziotirania chu wangin heta hianin mai chia hi now sen la piang lo ain a hluani now sen hemi la piang lo fetus hi mixing pungpui la ni lo ani tia ziotir na a omani a hi bible tam zo ka mu ania ma se chu mi zinga version so pathuma chuanin le lampang tan big nei lovin mu ania ma se sangkha zanga somru ka tang geneva bible tanga sangkha zakwa somret pali new king james version thengi chuanin fetus hi now sen la piang lo po hi mixing anga anu anga tluna na yanga mu ani vele thung ani chu ti hian kan hua niv sangkha zakwa somsari paria ta khanin ti hianin mu ania mi tu in emo in sualin mai chenau pai lai chu hliamin omsela a hun lova nau na in nau chen na a thlen lo ani chuan hliam tu chu mai che pasalin a phu zat ang zelin ngen zat chu ro re nai na phalang in choi tir ngei turani ni masala hliam na atok ani chuan nun aya nun mit aya mit ha aya ha kut aya kut ke aya ke ti kan aya ti kan hliam aya hliam nat aya nat tir ani tur ani ti in kan hu adi heta kan hu ve thung ero chu hliam tu khanin mai chia ina naw a hun lowa a hrin awang khan ka naw a hun lowa hrin wang hrim khanin poisa choi turani fine a pe turani panina chuanin kha naw emo anu emo khanin hliam a tur ani chuanin lex talionis law of retribution kha man theni ti kan hu ani chuwang heta hianin translation pani oma eng translation hi nge dik zok eng zirtir na hi nge dik zok eng zok hi nge pom tur ti hi voina kan zir don ani pakhanna entaida miscarriage fetus now chet chung chang kha khata khan ti hianin pathumin an lata pakhatna chuanin hliam ato awangin mai chia chuan naw a chiat pahnina naw a chiat awangin hliam tu chuan sum a choi tur ani pathumna mai chia chun na tak ati ani emo dam thei to lo na hliam atur emo athi emo ani chuan chuti huna chau chuan lex talionis law of retribution hi man tur ani ti in kan hu ani tin hemi chung changa hianin david m filman chuanin bad control in jewish law ti khan ti na lo ziaka talmudic commentators te chuan hemi zirtirna hian chiang takin an soya mai chia chuan naw a chiat ani chuan poisa chau a choi tur ani nefis adam mishing minung thana chau hi sual capital crime ani ti in alo so ani chu wangin hemi nefis adam mishing minung thana chau hi sual ani a
chu wangin hemin nau sen nau ti tlak emo a hliam awanga nau a chiat kha sual ani lo ani ti in a soina ani chu The Catholic Commentary on Holy Scripture phekza ni lesson hina khanin ti hianin hu ani boka nau pai lai hi mihring anga ngai ani lo ma se mai chia chu athi ani chuan lex talionis hi man thai ani ti in aron ziak put mai ni a chiang ani tero nau pai lai hi mihring anga ngai ani lo chu wangin pai lai nau hi abortion hi ti phalani apoi lo fani nau ti tlak hi apoi lo fani ti in aron ziak ani Paul D. Simmons chuan in ti hianin alo sei ve boka mai chia chuan thutlung hnuaia mi ni na za anei person ni na za anei pai lai ero chuan then khat chau anei chu wangin mai chia anu ne na in ang chu wangin mai chia anu ne na in ang an ni lo ti in alo sei ve boka tin David si Jester chuan in Exodus bung som ni le pakhat chang som ni le pahnia tanga ni nga thu hi soin heta hianin he nau sen la piang lo hi pai lai hi fetus hi mo a thi na hi property loss thil nei kan hlo na ang mai chawa ngai ani a me hring tha anga ngai ani lo ti in alo soi ve bok ani tu na kan mu tang khanin he fetus nau sen la piang lo hi me hring anga ngai lo na tam tak a oma tin Talmudic period a khanin abortion hi phal lo ma se now chu ama adam thai ani lo chuan sualangai ani ngai lo ani ti ani bok ani ti hetiang hianin he abortion poilo ani hemi Exodus bung som ni pakhatina soi tu chu miscarriage ani ti tu te chuan ti khatiang khan tan hun an khuara he an tan hun khuara hianin lelama chuanin diktak le strong takin lang ma se lelama chuanin chaklauna an nei ve thau bok ani a chakna lama chuan tin en taila pakhat na chuanin Jack W Cortell chuanin ti hian asoya Bible translation tam zok mo Bible ziak tam zok te hianin hemi Exodus bung sok ni le pakhat chung chang hi an ziana hianin he miscarriage asoina ani nau chiat asoina ani ti in an poma ni ti in alo ziaka tin pahnina chuanin Bible commentators le theologian tam zok te hianin he view miscarriage ani ti view hi an pompuya ni ti ani boka tin pathum na chuanin Jewish Talmudic commentators te chuanin mangana tang to in he chungchang he Bible chang hianin mo miscarriage nau chia chungchang hi asoi ni ti hi an pomani chuwangin hetiang hen point an mani lama po strong tak nge tak angalang anaya ni maselak nge lo na awm vele boka chu enge ti chuan pakhat na chuanin Bible translation tam zokina hemi thu hi an pompuya ni an ti na hianin Bible translation a hianin atam zok a piang hi adik zok ti na ni big lova tekin nan luka bung som ni le pathum chang som ni le pathuma khanin ti hianin truly I say to you today you will be with me in paradise ti takme win ka khila che vo ina hian kan hena paradise ai la ve ang ti hi Bible translation tam zok ina an zia ani a masala zir zauna le zir chian na chuanin hai hi adik lo ani ti hriat ani Bible translation sombuk pathum zinga pathum chawin truly I say to you today you will be with me in paradise ti in ziak ma se adik zok ani din mundik zok an chang ani ti hi mu thai ani a chuwangin tuna kan huang khanin Bible translation hi atam zok apiang hi adik zok tina ani big lo mihring translate ani a mihring ti sual hi a ve thai ani tin pahnina Bible commentator le theologian tam zok ten hemi chungchang a hian miscarriage ani ti hi an ring ani ti hi adikani nima sala had enchian le hanzir chiang hianin hemi theologian le commentator tam zok te miscarriage chungchang ring tu te hianin mo anza vai deuh thaw hianin English translation a hianin ain veka an thil zirna hianin heta a original Hebrew tong te hi an en lova English Bible le lin an rin mai wang hianin hei hi ring ani mel ani tin pathum na chuanin Talmudic commentators te hianin hei hi an zir tirna ni ti hi adika point nge tak pok ani mel bok ani
chu ti rualin kan en tur chu Jewish law hianin fetus hi mo hemi nausen la piang lo hi an pian khuna chia hianin min thring min nung an ni ti in pomma sela an zirtir na pakhata bok chuanin nausen hi an piang atanga ni som thum aral ma lo thakhat a chuan ma lo chu min nung an ni lo an nung lo ani ti in an zirtir bok ani chu wangin hemi traditional Talmudic exposition kan pom don ani chuanin Exodus bung som ni le pakhat chang som ni pani ni nga hianin kan apply nga kan pom don ani chuanin nausen hi an piang atanga ni som thum thleng hi an lanung lawani minung an lani lawan ni ti hi kan pom angai poka hai Christian kan ni na ne na in kal ani bok ani chu wangin heta po hianin za in ha hi a har mai ani tin linguistic le exegetical support a hianin now chat pom tu te hian exegesis study hi hemi chungchang thumal poimo tak taka te hian an manglawa tan lam na ya zirtir anom nualani scholar pakhat po in Hebraya chuan her children came forth afa de an run chuak ti akok te in asoya ni ma sela chumi nu loka hei hian now chat chungchang asoina ani ti in akok enge azirtir le dai ani chuwa an zirtir na hen an bias mai ba ka enge thumalan la na hianin afu chia lo deu bok ani tin pangana chuanin comparative word study hi an nei lawa hemi chang thua hianin thupoi mo tak taka etymological study word study te an nei lawa contextual study te awm vak lawa comparative study te po hi heng thumal poi mo tak tak te hin nan yelet ti te ason ti te yet za ti te hianin an nei lo ani chu wagin enge hemi na asoi tum hi triat har mai ani tin paruk na chuanin khang hun lai ancient near east enge an chevela dan oma khanin now chat chungchang hi mu nual ania now chat chungchang hi Mesopotamian ziaka mu turom nuala Sumerian laws ate the code of Hammurabi ate the Middle Assyrians law le the Hittite law ate bok ani the code of Hammurabi chuanin heti hian mu ania mai chenau chiat tir tu chuan sum a choi turani mai chia chu a thi ani ero chuan hliam tu fanu chu tha tur ani ti in an ziak ani heta hianin tuna miscarriage pom tu tiang bok khanin now said hi mishing anga ngai ni launa anga mu ani pai lai thana chuanin sum choi fine peturin soi mai angin alangani mase chu tirwalin fetus hi mishing anga ngai anga ziana Middle Assyrians law patia mu ani boka pakhata chuan ti hian a in ziaka tuin emo mai chia chu khoin naw chu chia sela hliam tu chu tha ve tur ani ti in aron soimul mai ni chu wangin hemi ringlo mi te po ina enge now sen hi angai hluin mishing ang khopa ngai hlu na hianin pathian fa te ring tu te hianin mishing ang ani lo tia anda hi arinom lo ani tin pasarina chuanin English translation a hianin thumal bel annaya hei hi apoem maya te khinan basic bible chuan ti hianin alo soya tan kan huang hianin if man while fighting do damages to a woman who child causing the loss of a child but no the other evils come to her ti in kan hu ani heta hianin English version na to her ti mai che soina hi original a hianin Hebraya hianin a re lo mai ani hetiang hian thubel a ma chu wangin mu sual a thai ani tuna kan mu tang khanin le lama hianin anrin na lama nge takin nei ve ma se ale lam ve thunga chuanin rin tlau na tam tak a bok ani tin zirtir na pahni na chuanin heta azirtir na hi Exodus bung sam hi pakhat zirtir na hi miscarriage now chen in lovin premature birth mo ahun lo naw nei na soina ni ti in an zirtir ve poka he zirtir na chon ti hian an ti a pakhat na chuanin atak sa chu khoi ani awangin ahun lo wa mai chia in naw anei chang som ni pani hian mai chia emo naw sen emo thina soilo pathumna hliam tu chuan a khoina awang le ril ruha na thlen awang te din hun lo om asiam awang le ahun lo wa naw nei na thlen awang te in
poisa joy turani fine pe turani palina chang som ni pathuma anu emo nau emo chian na thlenin thina athlen ani chuan nun aya nun dan hi man tur ani ti in an soi ve boka heta ero chuanin nau le anu din hun hi in angreng ani mi hring ve ve ani ti in hemi chang na soi hi nau chiat ni lovin a hun lo nau nei na mo khami a hliam to wanga premature but a hun lowa nau nei na a soi na ni ti in an zir tir ve bok ani heta hian John Calvin a chuan ti hian a soya nau sen chu anu pum chunga lo ma se mi hring ani to ani ti in alo ziaka tin Bruce ke chuan in hi lo soi boka fetus chu mi hring ani chu wangin nun hlut na dan zong hi ama po man tur ani dik tak chuan nau ti chian na hi tual thana ani tual that su ti dan kalna ani a mi hring pui pathian ne na anun batu dau na ani ti in alo soi ani chuan tu na khan zirtir na pahni kan wale lama chuanin hemi chang hianin nau chiat a soi ni an dia le lama chuan hemi chang hianin a hu lo nau nei na soi ni nau chiat chung chang a soi lo ani nawa thi ero chuanin enge athat tu chu tha ve turani nau hi mi hring anga lapiang lo poi mi hring anga lu ani ti in an soi ve bok ani chu hangin heta hianin executive na nge dik hi kan en angaya chu me thiam tur chuan sila kan soi ta thumal poimo tak tak yelet ti te yesa ti te ason ti te kha kan en angaya ni pakhat na chuanin yelet ti hi en ta ila heta mai chenau pai soina hian yelet mang ani a yelet ti chu fa pa mi panau pang emo rol thar ti na ni naw la piang lo le naw piang to te hi Pentateuch ka emo Old Testament na emo Hebrew society a hianin clear ran ani ngai lawa John M. Frame chuanin abortion from a biblical perspective the effects of male palina chuanin hemi yelet chungchang naw pai chungchang hi hian asaya Bible a yelet hi naw sen mi hringa chiar thailo le mania nung thailowa man ani ngai lo ti in heta Exodus bung som ni le pakata naw pai tia asoi hi yelet tia man hi mo ama anung thai to mi hringa chiar thai to ani ti in asoi ani tin Bible a hianin naw thi sa piang soina na hianin yelet ti ni lovin nefel ti man ani thrina chu pa bung thum sang som paru ka ti hian kan hu ani lo le ahun lova piang thu bo ang mai kani to tur naw sen eng mungai lo te ang mai hian ti in alo soi ani heta hianin yelet ti ni lovin nefel a manga chu ahun lova piang thi sa piang soina ta na hianin man ania tin sam som nga le pariat chang ria ta po tin kan hu boka ahun lova mai chenau rin ni mel reng mungai lo ang hi ni ro se ti in nefel ya pang chu thi sa piang ni mel mungai reng lawang asoi na ni tin tu hril tu bung chang thuma po min fa za po hring sela tam tak damin adam kumni te chu tam le ma se adam lai thil tha chen lova phum po a hlo si lo chuan ani ai chuan a hun lo piang thi sa piang ne fel po tha ka ti zok ti in asoi ni chu wangin heta Exodus bung som ni le pakhat chang som ni pa ni a mai chen a naw anei asoi na ilet na man na hi a hliam tor wanga naw a chian nani lovin ne fel anei nani lovin naw chiat anei nani lovin ilet a man na hianin naw chiat a in thakim lawa piang ani na mo ani mela naw chiat thi sa piang asoina ani melo ani tin pani na chuanin yetza aman na hiani yetza aman na hi ta hian Exodus bung som hi pakhata hian tian kan huwa atlak chuan ti naw pai chu atlak chuan ti heta atlak chuan ti hi yetza ani a yetza ti man ani a yetza ti chu kal chuak emo ron chuak emo seina ta ni mi hring pen na soina na chau man ani a he thu hi atlang puin mi pa ngai taka pianga man ani lekin nan Genesis bung som ni le panga chang som ni panga esawa pian chung chang a hian kan huwa tin
ama sa jok chu asen sentur puan mul anga mul thopin alo chuaka ti heta alo chuaka esalo piang thu hi yat za atia ti chola mi nga chan esa wan sa ti in him takle dam taka esawa aron piang hi yat za aron chuaka ni ti in soi ani tin Jeremiah bung khachang nga tin kan hu boka pum chunga ka siam ma che in ka ria chia chulata I chua ma po in ka ser rang chia nam te thena zona ya karwat to ache tin heta aron chuan aron pian na sai na hi yasa tho ania dam tak le him tak aron pian na hi yasa tho ani tin hemi thu tho hi Genesis bung som thum le pariat cha som ni pasri atanga som thum ma po khanin kan hobok ani chu wangin yasa hi dam tak le him tak aron piang na asko zoka heta Exodus bung som ni le pakhat naw sen man piang ko yasa ni wangin him taka apiang ani mel ani tin mishing thi salo piang soi na hianin yatsa mangani chuanin mut thina hianin azom thina chu number bung som pati chang som pati atian kan hu mi anu chulata lo chua yatsa tir atangin thisa mut de thongin omlul su se atia tin kan hu ani tin jo bung thum chang som pakhata bo enga tinge chula kalau thi lo enga tinge pumata ka chua ka tho alo top lo ti pumata ka chua enga tinge ka thi lo enga tinge dama ka lo chua ti asoi na hi yatsa ania dam takin aron chu ka ni chu wangin yatsa hi mu tel lovin Exodus bung som ni le ka chang som hi pa hi hianin zia ania chu wangin heta chang hianin dam tak le him taka naw sen piang na ako mel ani tin are in Old Testament a hianin naw chiat emosoi nan hianin yatsa ni lovin shakol ti man chin ania chu Exodus bung som ni le pathum chang som ni le parwa kharin ti hian kan huwa iram chunga hian naw chiat le chingreng regan om lo anga ti asoi na heta naw chiat asoi na hi shakol ti ani hei Exodus bung som ni le pathuma naw chiat soi na na mo si hen shakol ti anga Exodus bung som ni le pakhata hianin naw chiat chung cha mang soi don sela shakol ti hi aman arin omani ni ma sela shakol hi mang lovin naw ron chua chung changa yatsa amana wangin heta naw sen hi naw chiat ani lovani ahun lova dam tak le him taka aron pian na ani ti hi arin om bok ani tin pathumna chuanin hliam soina ta na ason amang hiani ason ti chu chian na van duaina thi na ti te po akok thaya ason ti hi hemi chungchang lova hianin Bible lai mun thuma chia ania chu Josepha thon thu ne na in zom vek ani heta Josepha thon thu atanga ason omzia zermi ta chuanin ason hianin fa te chunga thil thleng chatua da ta na nu le fate in kara in chen na thlen tir thai a en tir antia chu wa heta hen ason hian tung ya ko zo mitam tak chuanin KJVia Chuhar ti mizawa ama chu ti mai chakona asoi hi akok ani antia ma se hebi Chuhar ti hi nachina kan soi tang khanin hebrai thumala omlo ani achang kalmang kan en chuanin ason hemi chen na tok tu hi anu soi na ni lovin afa mo naw sen soi na ni om tak ani a tin chu mai po chu ni lovin ason hianin anu emo afa ema soi ko po ni ma sela dan angin he naw sen ni him takin apiang ani ti hi ama kan zir to ang khain mu thai bok ani chu wangin hemi chang hi tuna kan zir ta ang khanin athu kan lak chuanin hetiang anga le tur ni om tak ani mi anin suala mai chanaw pai an khoi chuan anaw pai chu hliam lo ma se thakim lova apiang chuan apasal phu zat rorel tu remti puin choi tir tur ani ma se hliam atok ani chuan nun aya nun mit aya mit ha aya ha kut aya kut ke aya ke maikan aya maikan hliam aya hliam vuak aya vuak tur tir tur ani ti in hetianga le tur di om tak ani heta kan mu ero chu naw sen hi atlut na le naw sen hi pathianin mihring pumpui a alo pom na mu thai ania abortion hi pathianin a phal lo zia mu thai
ani so ani chu wangin hei hi Exodus bung som ni le pakhat cha som ni pahnia tanga ni nga a Moses na alo zia zok chu ni om tak ani a naw se di pathian min muan tu em a naw se na piang lo te pathian min huwa tu tak le pathian ina amang em ani a chu wangin Bible in amin zir tir na chuanin abortion hi Bible in a phal lo ani a khap zok ani ti in he chang hin min zir tir ani mel ole kha voina kan zir thai chu ni a le pe ka dang kan zir le ron nia